Баялдар кызычуу эле отурушат дагы качан ушу жоолук сала баштаганда ордунан туруп карап коет. Кандай жоолук экен? Японский жоолукпу, чачылуу жоолукпу деп мындай. Эркектер болсо конверттин ичинде канча бар, не деп салып койгон, эч нерсе кылбайбыз. Именно ушул жерге келгенде жеңелер арканкы чөнтөгүнө секин салып коет. İçinde kança var, ne var bilmeyiz da külüp çaynak var, tapşırıp koyuyoruz. Ötkünde bir toyda şütü konvertler düşkün eken, üyüne var konvertlerden barını açıp okup atsa bir konvertke suyun algı karız menen hozbuz der жазып koydu. Şunday karız kovalarda toylarda daha kutulup koysa bolat okşaydı. Dağı bir konvertlerdi açıp atsa bir yerine suyun aylık alayla gelen dost der bir жазып koydu. Şu toyda arkalı nerseler bolat eken, külüp oturuş hareket kılыңızдар. Buna Kuda düşüp varıp, kuda toylardagı şol jakşı nerse saltыбыз бар экен. Alakaçı üylөнгөндөр daha kızık. Şul akelerimiz burada жеңелерибиz менен таанышышта bir dozoktun домбурасы болгон. Abjalдин велосипедин арендага сурап алып, bir пайчаны түрүп, жеңелердин үйүнө барган булар. 100ге коюп велосипед айдаган болду дейга карап. Жанакы жеңебиz дагы 10 çelekte su tursa dağı bir törtüğünü tögöt dağı suğa çıgat o şolmağıdan. Kodu joldan kamazı ötüp ketip atkansып, seke kütüp durat. Nar jaktan şu bek bolata kekeleyip kandı. Hem tamaşalap koydu taksın. Oşol жерден велосипедти ayda ötüp ketip atıp, Nasibe kechqurun 9 ekan tog'ning tagida jolug'avi deb ötüp ketishadi. Oşentip jolug'ishim shunday bosh qo'shgan. Hozir mana zamonimiz yetishdi. İnternet, WhatsApp, bizdin yaşlarımız bir günü bir jigit ekinci etajda yaşayotgan janaqı kızı şatını koyup barıp ayneke çıkıp barıp aynekti açıp janaqı kız menen süйлөшүп atsa kız aytат eкен, "Ey tüşüң, hazır atam bilip kalsa moynumdu julat" dese, "Koyçe atan şatı karmak durakıl" deydi dep koyat eкен. Hazır endi bular жаш поколениялар, bular ошол билгенini кылышат eкен. Bir kız örüp bakaçığı oşol jigiti menen süйлөшүp tursa, atası traktorist eken keçke mal jereyde bir jaktan kelaytip tanıp kalıp turgan degen eken bayağı kolay 100'ge koyup bulmaydı, vaktarlap kaç ketip aldı. Kızım kim menen süйлөшүп atasın dese, ata tüşümde ayın aytıp atatilim dese, oşo ayın aytıp koyçu velosipedti kalıp ketti deydimiş. Şunday, bular şuntip tanışıp şunday jakşınakay baş koşuşat eken. Jana ele aytпадым mı? Atın barda jer tane dep. Atı var adam jer tane eкен. Могул жерде дарак бар, могул жерде колот бар, могул жерде таш тоо деп. Атаң барда эл таны дейт экен. Бул жерди тааныбайт экенсиң. Атаң гана айтып берет экен. Ата, ат менен барсам мынандай эл бар экен дегенден атам түшүндүрүп айтып берет экен. Ол мынандай уруудан болот, мынандай эл болот деп. Илайым шул күндөргө жеткизиптер. Бекболот ака, Сүйүн ака Kudayga 1000 mertebe razı kılsak da ulaşıp, baba çakanın toylarını görüp, evre toylarına yetişik hareket kılınızlar. Bastığınızlardağı koyulgan, koyulgan nersene, Bekbolatıka yok bu, sekin aytayıcı, koyup içi oturunuzlar. Nazardan alıp atırsak, bugün kızımda esepte koyarız. Koca koyarız kudalarga. Böylesi jezdesinin kaynisi deyirsek söz koyup gidetken ustalı menen keleriz kafa bolboylu bayakı baş kesmek var, tip kesmek жоқ deyip, tars etkeni var, tamaşa deyip katarыбыз menen ustalığa çıkıp süylöp jatkanda tördek oturganlar sözge konok berip degendey жақсы сөздөр туккан экендик, ката кылган экендик дегенде анда mesela şol биздин экинчи ustalıbызды Eleman aka, Tutaş aka başlagan, Bazarbay aka başlagan cemaat uşup, jеңелерибиz менен белек бешкек, пакет, сакет, акча, пакча, бар, шакча deyip, alıp ortaga kelip koysanızlar, kol çalıp turabыз. Ошол акелерибиздин да ошол жакшы тилек, жакшы ойлоруна уганды отурабыз, ушул 2 жашка каалоосуна, кудаларга каалоосуна. Süylöp jatkanda toz tügөнүп kalgan bolsa, misale Tutaş aka süylögen bolsa, Tutaş aka jakşı süylödü dep, бүгүnkү toyda elinden alıp otursaňızlar, ruhsat. Anda mesela söz bizden kadir barktуу sыйлуу akeleribizde. Manas ekebizde. Rahmat. Buna бүгүnkү урматтуу туугандар, бүгүnkү ушул тойго келгениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат.
Muna бүгін қарындашыбыз қызымыз жатыр. Қарындашым, бүгінгі Құда қаласа, ушу 2 жашқа самый главный бақыт, денсаулық, ата-енесін, самый главный ата-енесін сыйлаған жақсы жаштардан, мына бүгінгі Красноярскийде жашап жатқан жаштар ата-енесін сыйлаған жақсы жаштардан болсынан 2 жашқа бақыт талайын. Урматтуу бүгүнкү кеченин күбөлөрү, бүгүнкү Кыргыз элинде болуп көргөндөй чоң окуялардын бири болуп атат. Себеби дегенде эстер кулагандан кийин бардыгыбыз чемношник болуп 90-жылдан бери келгенден бери кыргыздардын акча жагынан, башка жагынан алып келгенде ушу Россия территориясындагы эң жетишкен ийгиликтердин бири бул бала чаканы үйлөп жайлап жайгаштыруу деген бул чоң ийгиликтин бири. Демек бул эки куда бүгүн бактылуу адамдардын бири да. Неге дегенде ар бир адам өзүнүн уругун, урпагын калтырыш үчүн жашайт, өзү үчүн жашабайт. Бул Кыргыз элинен келген, эжелден берги миңдеген жылдан бери келген биздин салт, ошону улай билели. Ушул сүйүү менен Бекболотко ушундай балдарды тарбиялаган үчүн, ушундай кыздарды тарбиялаган үчүн ушу элдердин атынан ушуларга чоң рахмат айтабыз. Ушуларга кол чабып коюңуздар эми эки кудага. Анан ушуларды жакшы эркек кылып кармап жүргөн бу аялдарына да кол чабып коюңуздар. Сүйүндүн аялы дагы, Бекболоттун аялдары дагы жакшы, өкөтөн тың аялдар. Эми булардын балдары дагы жаман чыкпайт. Өкөтөн келечекте биздин урпактарды согушсуз эле ушу эне сайдын боюнда жерлерибизди алып, ушулар бизди мындан нары да уят кылбай, биздин кыргыздардын намысын коргоп, ушу жерден тиричилик кылып кетет деп ойлойбуз. Булар да көп бала чакалуу болушун, ден соолукта болушун, бактылуу болушун, ушу ата-энесин сыйлаган жакшы жаштардан болушун. Анан дагы бул салт экен, ушу кызды деле ата-энесине карап, уулду деле ата-энесине карап үйлөйт эмеспи? Ошон үчүн Бекболот таксыр багы тааныш билиш кылып өттү да буягындагы. Бизде деле балдар чоңоюп калды. Бир жерде кичине орустар айтмакчы, опоздали деп коет. Майлем, Кыргызда көп кыздар бар. Ошон үчүн Кыргыз элим тынч болгула, ден соолукта болгула. Ишиңерге ийгилик, кыйналбаңыздар, бири-бириңиздерге кеңир болуңуздар, ишти кеңир болойлу, ден соолук болсун. Аман болуңуздар эми, тойлор той улана берсин. Ден соолук. Amon bolsun, shunday ichim achib qolgan ekan, qizlar ko'p. Men mana 2 yoshga vaqt qolay. Vaqtim bo'lsin, 2 yoqqa teng qaragan yoshlardan bo'lsin, ömürleri uzun bo'lsin, qarmashgan qo'llari, qarmashgan bo'yicha ömürlerini ayana şeyin unutmoqda yursin. Ayol qarindoshim, suyunki olam, Bolot bo'lsin, Nasiba yoshim barlar, yosh xudo bo'lasizlar. Dunyodagi eng yaxshi narsalarni qalaysizlar. Aman bo'lingizlar. Mandu geçinizler menen bugünkü kız avlatı geçenin köylörü, kokuşken kişiler kudağılar, ne diyeyim Süyün Aygül, bugün kızlar baktılı bala çağın arka taştab, ulu turmuştun, Ali Kadal yoluna çıyoprafken, kızın bargan yerine bakıp tapsın, baktılı olsun daima, bularga men kalay dedim, taң atkan suğuluktu, kündün жылуулугун, кеппес бөлөктү каалайм. Дайыма кемибиз бакытты каалайм. Дайыма бар болушун. Эки куда чырлашкан эмес, сырдашкан кудалардан болгула. Дайыма бар болгула. Кыргыз элим бар болсун, кезиккен жерибиз той болсун, 2 жаш бактылуу болсун. Каалайм чын ден соолукта бир бүтпөс каалайм. Түбөлүк таза сүйүү ак бак карадай. Турмушта эң бир сонун жашап өтүңүздөр. Sizlerge başka yaşları tan kalganday baktıl olduğuna bakalım. Çok rahmat. Kalgan konuklarımızdağı şul aldığımız söylegen akalarımızga koşulat eken. Elemen akemenen şaribede söylegen men söylegen dileken yok. Anda
Demese içkenge sonun tonuğu jakşı, aytkanга sözdün uluğu jakşı. Köp söylegen sözge karaganda konvertke salgan kuruğu jakşı deydi. Kol çaldırabız, hoş gelipler. Hoş gelipler. Kırgızdın kursağı nege çıgat dese olturup alıp jey berettik emis da. Akeler emi orduzdan jılbay turaylı. Öt kışka. Uzundap kaçpay. Sizlerin urmatыңыздар, ошондой эле Абжапар аканын жамааттын урматына bir ортого bir жакшынак аркылуу бийиге жетелеп койсом, жалпы ордуздан туруп тамагыбызды сиңиртип алып туруп анан кийин кайра отурушка аракет кылабыз. Жалпы бий. Абжапар ака жамаатыңызды алып чыгыңыз. Бир койлорго бийлейбиз дедик го. Сыдыктын коюнда бийлейбиз. Гүлназдын коюнда бийлейбиз деп ниет кылганбыз. Кана эмесе жора жолдошуп. Маэстро. Опа! Yap! Anan acaba! Hoppa! Sida ortaga çayın ortaga. Ortaga bir geçiyoruz. Isırına diyeceğiz soğuma kalmayı. Sensin benim sorgoyum, şu kızım orgoyum. Aşık oldum yanına aldım soğuğum. Sensin benim sorgoyuma böyle olup soğuyum. Isınma kılıçına soğuğumla koyayım. Isınma kılıçına soğuğumla koyayım. Sensin benim sorgoyum, tümde tümde varlığım. İşenip koy sözüne aldım soğuğum. Neydim ki sorgoyum, soğuğum. Şuraya seni gözünde görgende Sizin başarıda kumanış gelme gözünde görgende Boyumda karadı kaşıktı beni gözünde görgende Milyonu baktı gelmedi şartta Uçuşa şu sesim az bana attı Şarıldı sonda Mahabatı bomba Sırkını kolda Şuraya yolda Çiki çiki kama çiki çiki kama çiki 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 kama kama çiki 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 kama çiki çiki kama çiki 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 kama kama çiki çiki Özümde görgende Sizimde uyanlar uçaşı şaşkın
Özübüzчө айтат да, ездиңер деп коет да. Жакшы билетиңдер. Азамат, мына башталышы жакшы болду. Эми мына Бекболот акалар каякта жүрөт ама? Кириңиздер, Бекболот ака. Açbayla qo'ying sanan o'zlari açıyor. Zavskala çolpone jo'xshaydi. Nachburut. Chiqqa qanday? O'rtasimikan? Jenge, mikrofonni qo'lingizga olib qo'ying, suyda o'ylab topshirasizlar, el uqsin qulog'ingiz. Tamam. Mikrofonni suylab o'ylab. Mikrofon bilan suylab topshirasizlar, el uqsin. Svet açıyotganda bura chiqmaydi. Ha? Egizlar xudolarga bir qilib qo'ying. Xudoyingizlardan Svet bir qilib qo'ymasizlarmi? Mana o'zinglar bilasizlar. Svet aytgan o'zim chiqarib beraman. Qizlarga aytdim men o'zim. Qanday qilaymiz? Achaversizlar. Bagingizlar. Hayır. Canım apası nasıl kalmışı sebebi nasıl kalmışı sebebi ay ay kova şunun var nasıl kalmadı kova nasıl kalmadı yok da birincisi özü oğlum benim hanım caddeleri İlk koyda biraz özü caddeleri Gözü otamızca ırım ana cetelek mi? Azamat, saltı casayın önünüzde. Saltı bana olur. Şirinlikleri olsun. Tatlıdan olsun diyence. Rahmat, Svet jasap kelgenlerge, karabka jasap kelgenlerge rahmat. Sizlerden koyuqsanızlar, hizmetli olsun kalırsan. Rahmat çoğun. Gelin keseker. Bugünkü fotosalonda jigitleri suretke alıp atışat. Bugünkü toydu urmatlap, Sıdık menen Gülnaz'ın toyuna kıyla suretke arzandatıp 98 sonunda otur. Suretin жақсы jeri ay momentde kolumuzlarda diyelim.
Rahmat. Rahmat. Bu sebepke ertengeli bir bolan üylepte şeytanı bolmalı. Çok rahmat jengelerimizler. Kolda ko'rsatib, Nasiba Ceviz'in başını yerga qaratmay. Jengimizler. Azamat. Kızlı surağında ver, kırmızı içkenge ver deyip kırmızıda. Buna жақшылыққа Құда сөйлеп болып отырышат. Тілек айтып отырамыз дегендей, Sıdıkбек саған бір жақсы сөздерді айтамыз. Алтыннан құлпы алты ашқыш, айына салып бұрай жүр. Алғаным аман болсын деп Алладан дайын сұрап жүр. Күміштен құлпы жеті ашқыш, күніне салып бұрай жүр. Gülnazım cüzge çıksın de Kuday'dan zayıf suratım demeyin, kızım ele deyin de ondan alıp alattağı 50 yıl özü kirgen kuhunyaga kelinini kirgenden keyin korkup kirip kılar. Sebebi azırtlı kelinler жақсы taktika oylap tavap alışkan. 10 çıkpayt degen. 10 çıkpayt tamamını kıla verir. Bir söz daha çıkarmaydı. Bu taktikada koyatken. 40 yıl kirgen kuhinyasına jengelerimiz sekin basıp kiretken daha jengelerimiz şuma alga çeyin tergep kelgen. Emin bu nerseni kulak kağış kılavuz da kelinim sağaytan, keregem sağaytan, kelinim sen uk degendey bargan jerinden bağır tapsın. Tergebese dağı şol kadırlı, suylu kelim bolsun. Başı жерге қарап қалбасын деп Сүйін ака ушундай мырзалык кылып, элди топтоп, жакын санаалаштарын топтоп, şu кызыны жакшынакай кылып узатып атыптыр. Илайым узагына Сүйін өйлөп, көп балалы болсун, көп балалы болсун. Шулардын үйүндө баланын гана ыйы болсун. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, астыңыздардагы тамактардан алып отуруңуздар. 5 мүнөттөй антракт беребиз. Köpçülük toylapda daima canımızda alıp жүрөбүz, toylar var, özünün suyundançılıkты akır күндөрү жакшырбайт экен дагы бир акелерибиз, эжелерибиз чыгытат. Анда эмесе сиздердин уруксатыңыздар менен антрактта bir кол чабыңыздар менен ушул өзүбүздүн үчөөбүз өмүрбек тосуп алыңыздар. Бир жакшынакы бир номер аткарып берсин. Кожак болуп келиңер. Assalamu alaikum tergizlerim. Soyunuzlar kutlu, ardayım amanlık olunuzlar, işinizlerge ilgilik. Barınızların, cemaatınızların adından soranayman. Özgürlüğüm özelmeli, özünden özüme kutlanıp gelir. Kamşırım çeksin sonuna beni, bu bakır özgürlüğüm söyle. Özgürlük büyür canımda deli, ölçülme canım soranım sende. Özgürce sana sevimim derim, gönlümün yaşım senin. Alıp olsa seni cürümle saklamam. Ömrümden artık körüm seni bağlı. Ağustama canım suyum senin özelliğin.
Келіңіздер, қадірлі қонақтар. Мына бұл Қырғыздың дағы бір Қырғыз емес мұсылманшылықта ділі шу еркек адамдың башында болған бір 4 парыздың бірін жақшы парызынан да шу Бекболат акабыздағы құтылы отырады. Ол перзент төрөлгенде дейді, перзент төрөлгенде ар бір мұсылман адам өзі дейді, өзі бөгөктің оң құлағына азан чақырып, сол құлағына тилават айтып ата қылып, атыны мұсылманша қылып қой деген бірінші парызымыз болады екен. Екіншісі жақшынақай қылып, мұсылмандыққа қосып, сүннетке отырғыз деп екінші парыз береткен. Үшіншісі жақшынақай қылып, мұсылман дініндегі мұсылман атты қызға балаңды үйлеп қой деп шындай бізге бір парыздарды таштап кеткен екен. Екі әкеміздағы шу бір жақсы парыздардан құтылы отырады. Бұларды дағы бір жаңа бір әкеміз айтты, башына бұлытқа жеткізіп отырған біздің жақшынақай болған жеңелері өздердің есептесек тағы болады. Бұлардың салымы, аял адамдың үй бүліге қосқан салымы чоң болады екен, чоң болады екен. Біздің бір ескі мақалымыз бар ғой, жаңағы бір мақалы бар да, ерді ер қылғандағы аял, дағы дальшесі қандай ле? Ерді ер қылғандағы аял, жер қылғанда аял. Ана, жер. Ерді ер қылғандағы аял. Жер қылғанда. Ей, тоба, аялдар еушу. Қачан шу нәрсені тоқтатасыңдар мұна жашымыз 40. Ерді ер қылғандағы аял. Ер қылғанда. Қол жағып қойыңыздар, қараңыздаршы. Кім білетігендер сұрасаң шу 40-қа жашымызда 40-та ашып атса дағы бөгіп малымыздан бері шул мақалды аялдардың жүрегіне сіңіп қалған ғой.
Ерді ер қылғандағы аял десең, қара жер қылғандағы аял дешеткен болар. Кішкене өзіңіздерді қармаңыздардағы. Ерді ер қылғандағы аял, ерді шер қылғандағы аял деген сол жақшынақай мақалымыз бар екен. Şu жеңелерімізге рахмат. Бұғадағы бір тамаша көй бір нәрсені айтып өтейін. Себеп орыстарда тамады десе, қазақтарда асалады еткен, қырғыздарда ерке алады деп қойытыген, еркелігіміздегі қалуады. Ата сақалымыз егімізге бүтіп 45-те қуалап кетіп отырмыз. Ошанша дағы бір еркелегім келеді да. Bir күні бір әкелеріміз алтын балық қармап алыптыр. Алтын балық қармаптырдағы bir қалуымда айт десе, жаңа алтын балық айтыптыр. Алтын балық. Мен іштейін дептір, талалап іштейін, аялым үйде отырады, ештерсе қылбайды дейтіген. Мені аял қылдағы аялымды еркек қылып қойғойсың ба дептір. Үйіңізге бара берің дептір, үйіне барыптырдағы ертеңінен ойғанса, аялы ұқтап атады екен. Ой, тұрбайсың ба десе, бетіне бір шапалақ ұрып тұрға, уже еркек қылып қалып тұрға. Жақшынаққа киініп тұрдағы жұмысқа кетіп тұр, бечара әкеміз İşti başlaптырынан балдарға тамақ жаса, кирди жу, үйді шүпір, бірөсін садике, бірөсін оқуға. 2 ай дегенде жаңағы әке өзінің чумосы чайнектен чиіп өттір. 2 айдан кейін жаңағы көлдің бойына барып алып, алтын балықты илап отырса, 3 сааттан кейін баяқы алтын балық шығыптыр. Алтын балық суның астына түшіп, балықтарға айтыптыр. Өмірімде бір жолы желание атқардым дейтmiş. Bir erkek ayal bulayın деп сұрағанда. Çıksa tanış adam eken, привет дептір балық. Не oldu? Aynen balık дептір. Бұл аял адам өзінің еле işini kılıversin. Senden bir сұраныч қайрадан beni erkek қалуыма келтір десе, balık айтыптыр. Akay hiç aylası жоқ дептір. Неге десе, boyumuzda var siz aka деп koyat eken. Қараңыздаршы. Бұл деген айтқан дерсем, әрбір үй біледі, аял ғана мейнет қылыш керек екен. Şulardan қолынан өсіп, дастарханымыздағы şulardan қолында екен, балаларды тәрбиелағандағы, қана şu залда отырғандар, лапаткадай қолымыздарды аял заты үшін bir қол шағып қойыңыздар еркектер. Аман болсын şular, енелеріміз аман болсын. Жаш қыздарымыз келешектің енесі деп қоямыз. Келіңіздер қадірлі қонақтар, жеңе даяр болдық қой? Даяр болдық. Гүлназ, Sizlerde 2 yaşlı ortaga çıkarat ekemiz dağı şu Bekbolat akabız, Nasipa jengemiz жақшынақай қылып келінімізге bir алтын сөйкелер өзді тағып дегендер bir ниеттері бар екен. Ortaga çıkıp елдің қол чауысы менен шул билекте қабыл қылып алайлы. Келіңіз, Гүлназ. Сыдық. Bekbolat aka келіңіздер, Nasipa женге келіңіздер. Қол чауып қойыңыз, азаматсыздар. Lupası varlar kelip probasını hem qarab qo'yinglar. Tomoshalab. Kelingizlar, azamatsizlar. Sekin menchikleştireveraylik bek bo'lacak ha. Altın söközünü qabul qilib olaylik. Ilayim Nasipa jenge o'zida yaxshiroq kelib ol. Nasipa jenge jo'liqni salib, betinden o'yib turib, tangdayına tükürib qo'ying sizga kelib olsin. Çok rahmat. Çok rahmat. Azamatsız şimdi öyle bir kızım da öyle makiki aldığına şu açılar diklik de azamatsızlar vaktılı olgular malcırda akelerimiz jengelerimiz oturata şu turmuşga çıkkan malını akelerimiz үйленген mallar nesler çort vazmi dep koyup oturuşat bak ayal adamga gana da asıklat dep koyup eкен kolumda olsa 1 ton altın taksam daha ruhsat eкен rahmat. Çok rahmat. Kol çağıttırarız, kolu başlar. Kolu boşuna soğuk çığ atkanlar olsa ciğer teyip dururlar, toprağda bir dururlar. Hazır жақшынақай қылып 2 yaşқа kiyimlerini, sarpaylarını kiygizemiz. Oşondan keyin ortadan açağımızдағы 2 jengesini 2 жаққа koyup, sarpay gördü degen saltımızды kılavuzынан. Anan kıstırı baştalat koy. Rahmat, başından ağı жол düşmesin kardeşim. Çok rahmat. Çok rahmat. Salam ver koyыңыздар. Ay azamat, ömrüңөр uzun olsun.
Çok rahmat, azamat. Her bir başı yivatkanı bek bulatıka sizden hurmatınız olsun kelininizden. Jigittin kıyoğlarına suyunaka kıyoğlağa baktılı olgular. Öte baktılı olgular. Sarpayga da bir kol çalas. İlayimçıları yiğitleri küzge jetsin dağı özleri cüzge jetsin. Köp yaşasın. İlayimçılık 50'ye yaşlı yaşağın 50'liktin etin aşağın 60 yaşka yaşağındağı arkardın etin aşağın 70 yaşka yaşasan cılkının etin aşağın 80 yaşka yaşasan serkenin etin aşağın 90 yaşka yaşasan toktunun etin aşağın buyursa 100 dağı yaşağın buğulanın etin aşağın değil. Eğer de 110 yaşasan öz elinmenen koşa ol 120 yıl yaşasan eline olsan hoşa ol. Köp yaşasın, köp yaşasın. Azamat. Azamat. Kana kimisinden başlayız? Ay yecikler, boyunları buranıp karabatatlı. Bu sarpayın ayallarga jaman jagatta. Güreş ayta dötkende kumbar kuta barsam, girmişim berip koyup turdu koyup bularçı. Erkekler oynayıp kalağızda leksi saparsa, ne jeter koyup şeytan. Baktılı olsun. Küzge jetsin, özleri cüzge jetsin. Salamat olsun. Rahmat nasip ece. Azamatlar. Rahmat. Sıdıktın başından kalpak düşmesin ilayim. Rahmat. Şu hizmet kılatkan kelin keseklerine çok rahmat. Allah razı olsun deyiz. Kuday razı olsun. Rahmat. Ben bilgen nasıl da bu idenle mayka çan kelime bize. Mayka şortik can sılan sıçan. Bilet bekle. Azamat.
Toylarda kıyım bol kalat alda. İlk toylarda kıyım bol kalat. Nasıl? Yönetsek bakıp var. Allah razı olsun. Ömürlük. Allah razı olsun. Hayır Rahman. Ömürlük kuraliniler gençlerine çapında topluyor kasetim. Gittiği var, aynalar çürüsü nasıl?
Aynen, sizlerge ruhsat, olduğunuzlardan durup sarpa görgüsü, saltkadadır başlayıp 2 yaşında etkileniyor, şu sarpayı görüyorsunuzlar, kulağın et, sizler için vakit görüyorsunlar. Bilmeyi kaldı, bilmeyi kaldı. Жақшылыққа қылып 2 жасында батырыз, денеміздің başlayın andırысы. Келіңіздер бір жақшылыққа қылып 2 жасқа батыра берсеңіздер. Амин! Allah Teala'm uzun ömür versin. Başlagan sıdık menen sınavdın. Allah Teala'm uzun ömrün versin, baktırı olsun, ötöründen önü össün. Hiç kaçan buzları geri versin. Başlarından, tuğanlarından kemi versin. Daim turmuş yolunun sıdırı olsun. Peygamberim bularga yaşın versin, baydelersin versin, özlerinden önü össün, baktırı, kırılsın. Sınıftangan, жақсы üzgülörsünden sallagan tilenez. Amin. Amin. Allah bereketiniz kesneni. Kelingizler. Şu atalarımızdan da bir жақшылыққа қылып батырallaylar. Buna qaynatasından da böyle taqsırımızdan жақшылыққа 2 yaşdan sarpa kiyganiga bir жақшылыққа қылып батырallaylar. Amin. Amin. Elhamdülillah. 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 Amin. 2 yaş olsun. Vakit alaygalayım. Yaşayan yaşlarını şu Allah Teala'dan soranan için. Gözlerin sözünü silahın, uzaktaran, akıl esneybilerden olsun. Çok balalı olsun. İmanları beklerim olsun. Daraları büyük olsun. Ardayım olsun. Nevirlerimden olsun. Allah'ın olsun. Kulçuluğundan, Peygamber'in tarikat yoluna yürüyen himmetlerden olsun. Жалпы жерде ушул окугандарга тынчылык, ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Сиздер да ушул ак тойдо болуңуздар, бала чакаңыздарды үйлөнгүздөр. Şu bana çakаңыздар сизге күйүмдүү болсун. Амин. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Elhamdülillahi rabbil alamin rahmetike erhamar rahim. Amin. Amin. Allahu ekber. Allah razı olsun. Çok rahmat. Çok rahmat. Bota menen yer kögüröt, jomur menen jer kögüröt deyip. Suyun aka, kelingizler. Aygül jana, kelingizler. Muna şu Құдағиларымызға дағы жақшынаққа қылып сарпай, жақшынаққа кейіттеріміз бар екен. Шыға дағы бір көй болып қойылы. Тездетіп ерішке дағы әрекет қылау жеме түн бақырды қыдып қойып, таңатқынша деліп отыру өрөз деген ниеттеріміз бар. Çok rahmat. Enebizдің батасына дағы қошылауыз. Біздің ilgeri шул Құрманжан enebizдің, Сайқал enebizдің, Қанеке enebizдің баталы біздің қырғызымыз өне өсі өле келген. Buna qarаңыздар, дағы bir şunday, enebіз дағы şunday nevire toylarda, çevire, kıvıra toylarda oldusun, boltay canımızda kelip. Rahmat, hoş gelipsizler yine. Hoş gelipsizler, kelingizler. Kana jengeler başlayıverdik. Kol başlar, kol çabuk koyuna sarpa kiyetken nasıl suyuna karıştağını. Sarpayları küzgecetsin, özleri cüzgecetsin. Rahmat, çok rahmat. Başına devede içmiyorsun. Kol çabuk koyuz, kalın kudalardan olunuzlar, ana bize. Kol çabuk koyuz, azamat.
Köp yaşаңыздар. Rahmat, Allah razı olsun. Bekşika, Kuday razı olsun. Çeçin elme. Oldu bu kostüm modadan kaldı ya, camısını giyeşim. Kol çaltıraz, kol boşlar. Rahmat. Köp yaşаңыз. Rahmat nasip etіңіз sizdarga. Ömrünüz uzun olsun. Daima şunday жақсы kiyimlerdi bir-biringizlerge kiygizgen жақсы kudalardan bolыңuzдар. Isık kudalardan bolыңuzдар. Amına suyuna kapı deyemiz. 8 yıl palto almayız. Bakalası. Erkekler oşanda öyle giyiniyoruz biz. Erkekler bazardan kiyim kılgan bolsa birinci konteynerden kiyim kılgan az tuğru kele. O ayallardan kiyim kılganı tozokma. Birinci günü çıkarttағы vыбор жоқ ekan dep keledi bular. Kelingizler. Azamat. Çok rahmat. Süyin akanın bir toğanları, Abjapar aka. Sizler daha kinetikesizler. İlnur menen eli? Eldiyar. Elvira menen Eldiyar kelediken, kelingizler. Qana Eldiyar, kelçin. Qol çaltırasın, Azamat. Bo'ldi, ertaga olib qochib kelaverdim ben, kiyinib oldim yaxshi Ay ana Azamat. Çok rahmat Bekşika, Allah razı olsun. Azamat bana. Janda jеңілер, кейінгі қызға сөйке салып қойын деп отыр. Ой, өчіріп келелі ме? Abjapar aka menen Şairbek aka kelediken. Şairbek jeu, Şair jeu aka. Şairbek aka, Abjapar aka kelingizler. Habibaja kelingiz siz daha. Azamat. Kelingizler. Nasıl kısa şu kunda? Ertaga aytib borasыңarda bu Krasnoyarskdan ketib keldik жақсы qilib. Gulnarejiga keladigan. Kelingizler. Çok rahmat. Bir riyatlar, konteynerler to'xtab qo'ygan o'xshaysizlar. Rahmat. Çeçiniz, taykede kaldı. Tağa denince şunda çeşiveriş mümkün. Toydun жақсы ötüşü avadan, jigittin jigit boluşu tağadan deydi. Jiyeniniz jigit bolup kiyit kiyizip atır. Kol çağır koyuyoruz rahmat. Hoş gelipsizler. Azamatlar. Şakı. Geliniz. Şairbek aka. Başınızlardan bilen teve düşmesin. Kadırlı aksakal olunuzda. Isa Cezde degen keletgez. Kelbek, hayakta жүресіз kısa? Isa Cezde. Keliniz, işte can bucağı otatkasını giyip жүрün da Isaka. Hayakta жүрün? Rahmat. Sarpaylar күзге жетсін, өзіңіздер жүзге жетіңіздер. Қатарға тұрып олайын деп, баңа да кигізе тұрғансыз. Isaka? Isaka қақта жүреткен ешікті olsa çakırıp koysanızlar. Rahmat Nesibe'ce. Жең, аралаш кетті oldu. Kelingizler. Atı çıkan konuklar vardınızlar kelingizler.
Sakalar ken? Abana keledi. Şu? Ha. Sakal siz izlep kaldıklar keliniz. Ha, siz izlep keldi ona. Keliniz. Vardı oşunday toylarga jetsin, şunday günler nasip kılsın. Sarpa keyişse dilek kılıp oturganlar. Amca Karakan'ı geçen toyda telefonu ketip almaz. Nasip kılsın, başınızlardan kalpak düşmesin. Kencece keledigiz. Kence kanıcı? Kence kanıcı hoş geldi. Gülay ece köşk bunlar. Gülay ayım olsa. Sağım menen Nurila degenler, kelet kesler. Kelingizler. Çoğal enesine gel. Tay enesine. Kim atlarını aytıp koymuşlar? O zaman. Sağın, suyun. Ana gelişti mi? Sırtta o kendalarda. Askat. Buna gelişti. Bana askat buna çekede oturat ha. Suyun degen daha gerekli. Bana çakırıp görsenizler.